Imana itamucishijemo umuco ngamubwire ingingi mureba. Ibyo bitabo tutabyizeye ngo tube tubitunze bitwaye iki? Iyi ngingo ibitabo byamwe mu buhanuzi bikwiriye gusomwa abantu bakabitunga, kuko Timoteyo ya mbere 6:13 handitse ng'ibibiri n'isengero z'iki ubuzogorora Imana izomurandura. Ndababaza ni ikihe gitabo Imana yanditsemo ngo mu byonona umubiri? Tuza dusoma ngo mu byonona umubiri mu gice cya mbere handitse ibi. Imana yarabivuze ngo uzokwihenda akawonona nzomwereka, ariko ntiyasiga dukorera urutonde rw'ibyonona iki ububiri. Mu nzamba y'indwi Madamu White Imana yamweretse ibyonona umubiri kugira ngo ushobore kugororoka kuriya murongo mu Bakorinto ba mbere uwo kw'isengero zacu ari mibiri unagondonye zo kurandura. Nta wundi mukozi w'Imana yahawe ibintu byonona umubiri wo mu bintu byo gusenga kiretse Madamu White. Imana yakoreye urutonde rw'ibyonona umubiri. Uwo murongo mu Bakorinto tuba turawumenye kubera hari waje aratatura ibyo kundo tumenya ibyonona umubiri. Nta muntu n'umwe Imana itamucishijemo umuco ngamubwire ingingi mureba.